TOMTV bu miyeng tabiriba pumnamapu taram okchari ngasigi promising stars kudol tamjagadori basi Manipur ki ahanba Let Me Fashion Week ta saruk yajaruraba trans woman Sandra Nandeibam kudol tamjage ahan mamakta da Sandra bu TOMTV magi degi taram okchari. Thank you so much for being invited here. Yam nungaijai Sandra se akhoi show se hodok chaboina Sandra gi introduction hai tare khoi poknafam lamdam ima ba gi ming ichinaw kya subi habna chima punamak thambi I moyang khom sagai chom direct gi to ka I ichinaw ani ama yamba ma de lai khitre lagi naw pa ma lai aduka gi baba gi ming na Nandeibam bal ko pal sing aduka gi ima gi ming na Nandeibam kam ongbi kamala devi. Yam nungaijai ado Sandra se anga ngai digi adum makhoi modeling gi lamsida adum pambire ira natraga kana bu uraga inspire ojabase Sandra da ojirakhi I say ahan angang oi ngai dadi activism gumba le interest layer me ba id activist gumba oi ninga me do da I say mayam na sung wang ye khotle model ma le khotle na som hai ba moi na som hai ba da ge I say some chance kumba phangwa modeling assignment kumba Manipur da dum show kumba thohan ba da ki di adain taraga dum modeling se hajik dum oi ai isa na pamzar hajik di yam nungai je ado hojo se Sandra je kadai de lebiri ga di so takpi ai se hajik Mumbai ga Delhi ga da animak ta lage ba ai ki modeling assignments adagi activism zo khar tau jai da animak tu ki thabak tu ki chana na ba Delhi ga Mumbai ga da se lage best tau ba di Mumbai da best tau ba ne ad Manipur da su khoi gi model lam se lebira mi haibiri ko ad hoji na somda oina settle toroga lebire ado khena base masigi khoi gi model am oibada akoi iram nam sida oiba siga outside oibase khena base khasitang share to be khena ba diam lai Manipur da di khoi fashion industry gi market laite model sing da phazana payment pp de da ki di designer sing gi garments phazana yon pham haidi fashion week amada utkraba matung da showcase tau kraba matung da leibi na base pang laite ba designer wear gum base do a gi da diamna habedi designer singi kano sing se mi loina laina ba garments kai kai sa duga market se lai ada di model sing su phazana di paid tau ba do side di tau de da phazana si se khara khena ba si da lai ado ko se di yamna promising oi ba habedi yamna Paza ba mi model su ya mong ta ba le ba adu tar ga su career amo ina sa disem ba ya da ba Manipur da di yam nungai je do khoi san silky khoi fashion week si da sau ya biri za khoi gi Sandra na kamai to lami je sangbi khi bino haibna khasitang share to bi so hazaki do Let Me Fashion Week sorry Let Me Fashion Week Let Me Fashion Week kise ai se na hamok ki chahi da designer bodies na ma lei ba magi so matang hana tho e na hamok ki chahi da winter festive da sorry summer resort na hamok ki chahi da tau ki ba adu Reebok ka hazaki designer bodies se na tau ba show ne ba adu thok ba du ka handak se moi Let Me na hamok se khang ho ba da gi handak se kaurak ba directly adu ka pull model oi ba handaki winter festive ki Let Me Fashion Week se da yam nungai je akhoi punamak ki shu yamna sakthok chen ngai ojeri ne khoi Sandra na asigum laba mayam khoi mayam marakta khoi yaw bangam jab se iram dam gi cha moi jana ko akha chari adum akhoi Sandra na akhoi model moi beda khoi ki chang da yadraba ma gi quality adigi ma gi some body language kari ko makhara dile biram gani madu singdo khasitang akhoi share to bi model among oi gi hai tar di isa se khara groom to batai hai di body maintain to ba body maintain to basan yam important or say na no modayam drabada cardio 30-40 minutes id hapta amada hapta numit mangani gumbadi to bayam na darkar tai dagi diet aphaba chaba haibedi skin move ba ngoba sina makhana ma oikraga skin the healthy oina thambagi ka adagi di akai sagi care khar lobadi important oye id moisturize to ba dagi di sunblock sina ba ma pan da thokpada khotpada id adum keraga laibani na ko sagi skin do care loba yam important noi duka diet so yam na maru oina khale ada khoi haiba sing je khoi gi hojiki fashion show sida mayam ama khoi dreams mayam am lei ba je inkhalak liba khoi gi transformation sing de su ko ado moi da changsa pham khang da ba lambi se khang da ba mayam su lei ne ba ado kitang akhoi Sandra na khangbi ba sing do share to bi odus hai ai so hana khangam de do exposure se am important oye transgender model tang na tana iram dam se lei riba nupi nupa model sing su haidi yamna mawong ta ga su kadai chang doino haibado khangda ba mo khoi exposure do lai ta bani na adu mang ga le ho ba myam ma lai ba aduna
yam Manipur di khagi market se lai tabni mapan lom da thok pa darkar tai ba ai su hoje je Mumbai the best of modeling agency amana manage tawri ba gi thabak sing se modeling assignment sing se duna mapan lam da chat pa ma darkar tai aduga chat pa di lai traba su di mapan lam the best taraga lai ba modeling agency me am sida portfolio thousand ba kum ba yam na important oi haidi adum matung ta tang ai gi thabak se phangak toine ba ado ko mamang la su khoi thamja hautre Sandra gi qualification matang je khasang I said class 12 passed out zare duga DM college I said graduation tau zare me ba duga I said drop out tau re ba loi chalau dre haibedi I said smaina modeling assignments phang badagi Mumbai de lai badagi amuk se thogla aga exam tha ba pharak ta badagi duna I said distance learning doina tau zare hastikti graduation loi de loi sanjadre loi sanjadre ado Sandra gi ko ahoy si modeling gi terms natta badana atopa hobbies ti kari kari di oi bi lebi I say activism de amna transgender rights activist so oisening adana I interest se activism sigum advocacy sigum da khara interest like say thaga chari ado khoi gi let me fashion week se natta ba atopa show sing da khoi Sandra na lobi gi ba role sing hai tar thokpi gi ba kari kari di lebi ki achievement kari kari lebi gi have this thambi Garnier fashion weekend thaina Guwahati da chahi khara gi mamang pang thokhi bada so saruk ya chakre adagi handa ikui dana Mumbai da sin gi ba India makeup show ada sai saruk ya zai aduka Lakme fashion week season ani saruk ya zare aduka fashion week nata ba to pana India gi amna maming ler ba designer Anamika Khanna gi campaign shoot tau khre aduka magazine ga ma da hire ga na Vogue India Harper's Bazaar Grazia India Femina India Siki magazine sing sida so yaw khre yam nungai jai Sandra ado khoi ge inkhalak li ba young stars khoi ge not only ko trans women khak na ta ba pimsa sing pamsa mayam su lejeri ko makhoi na kari gumba guide pambi rakpa yawbi ram matam da Sandra gi site gi di kari to bin ai gi site tagi habadi hoi moral support pudi pi gani ai di kamaina tawraga ai di approach to do no agency oiro de kamain to na di some have the casting chat pada kamain to gani khot gani na sigi ma'am se moral support pudi pi gani adoina haisaning yam nungai je ado Sandra khoi gi Sandra da wang khang sake ko ima lebang nusi ba haibase Sandra gi wakhalon da kari ne na khanbi ima lebak nusi ba haibase ima lebak nusi base khoi gi iramdam gi damakta mapan lam da thoga iramdam gi damak haidi Manipur da gi tholak pani khot pani utpa do haidi khoi se talent samaina lai khotli fashion gi tangna tana sanaba da bu oiro larik la shu da bu oiro mapan lam da thoklaga khoi gi mayam gi marak ta tilaga khoi gi ngamja ba haija ba utpa se ima lebak ki kana to bani haina khanche mane satak sa ba se ko ahoi iramdam asibu mayam gi mafam da khoina tawri taw jari ba thabak tu na haija tare ko yam hen na kanu gi wana cha da bida khra taw jari ba sing tu na haija ba khra do mapan da uthok pa do talent yam thaka chei yam nuai jai Sandra gi future da future plan da di kari to begin khanbi I future plan the business tauge duga trans advocacy su tauge khale duga I modeling agency mak natraga su institute kumba hangaga groom tauba modeling kumba gi smile tauge su khale do ayamba I transgender activism gumba sida hena kana support haidi hena tauzaningai tungi I get later part of my life yam nungai jai Sandra akhoi wari wa ta yam nungai na sanare nghatang break ma sam tang lomina se ko beers break ma sam tang lomina se For the first time in Manipur, Untitled IAS Academy brings you the state-of-art grooming center for future IAS, IPS and other civil service officers here in Imphal. Shri Oinam Nabakisore IAS retired former Chief Secretary Manipur along with experienced faculties trained in Delhi will convert your dreams into realities. The academy provides courses for prelims, mains and personality test of UPSC along with optional subjects philosophy, public administration, sociology and Manipuri. Interested aspirants may join free 3 trial classes. For more details, kindly visit the academy located at Kaisamthong near Ramlal Pol High Secondary School, Imphal. Please contact 8259916469. Also visit our Facebook page at Untitled IAS Academy.
Welcome to Times of Manipur. This is Sandra Nandeibam giving you news in Hana fanglamba kangla food ki product singi mathakta anuba product sing haibadi milky balls asomya mixture amadi alu bhujia na chingba sing asi hauzik iramdam gi kaithel da fangle kangla gi anawa product sing asi mayam su amungtang mahau yingbi kangla break ki matungda taram nam actually Sandra khoi wari makha ta na ngai sa gi se ko alung haktang entertain oina Sandra khoi gi punsi da ko Sandra khoi character se nupi gi role am lauraga khoi gi Manipur film gi actress ama oi le khan biro ba adu karam hero ka pasani ai acting gum lam se kya di pamza de do sum khalo hai tar ga di kana khan dai na su khang dai kya khang ji ma thai ne gi dum thai hojik ki di khang da mamang da gi adum hujik lai be hero sing ji natraga su ko mamang da lai ba Sandra na pambiraga di kana ga ek to ga nungai ga ni hana khan bi ga habdu su khasi da phongdok piu hojik ki di khang dre do ga thai ne gi dati gokul yam nungai je gokul yam na pambi na su haibiri ko ado Sandra se khoi gi acting gi lam si da gi di kitang ko thaina re ko line je adubu punamak loina changba nga tane siso art ki lamam ni fashion hai siso art ki lamam ni khong thang bade acting hori ni hainari ni ko chat pade gi hong acting hori ni hainari ni na ko thaga chali Sandra ado Sandra da khoi gi future da ko Sandra gi dream sim yam ma thambi gre khoi tawgodaw do's and don'ts yam ma thambi gre ado akhoi gi semdok haning ba hai tar iram namda lejari ba trans women sing da Sandra na semdok haning jaba Sandra na trans women ama oijana ko semdok haning jaba se kari ne khanbi aina trans women sing da semdok haning badi mukhoi se school hoi khoi gi social discrimination lai bagi ko social stigma lai bagi education drop out to basi yamna chang yam wange Manipur even Manipur natana India gi mapham kaya da transgender sing na larik laishu phasana tambasi yam wange duna aina pambadi mokhoi sing da larik laishu phasana tamaga at least 10+2 loisalaga mokhoi na pamba career sing da the makeup bu tawro designing bu tawro whatever moina tawning ba sing do tawhaning duna larik laishu ja hanna phasana mapung phana loisalaninge altra khoi Sandra gi dadi khoi gi hawrpada family na support to birakhi bra kamai mai family support se yamna di ahamba di tawrakte hojik pade family support phange ado aphaba thabak tawraga aphaba thabak yumda uttar ka agi sungam jaba khara contribute taw tar ga family da family support and social support se dum phanga kani na khale chum yam chum wa pham ni ko ado khoi transgender na same tanga khudol tambi di am ngai ka daw ne English ki or shriai Manipuri or shriai pamjaba isa sa ko dai sa mai oh ai sa bathroom singer oi washroom na di hai ba ngatang ko si hai ba hai tabagi na jadana akoi gi viewers sing da ngatang koi gi no sa ngamba ha jan ngamba ko ngatang presentation pizza bhai tare ko Sandra na sa am phajai embassy am no adi kai taw bidi gi Sandra kai taw doi na ai sa isa sa ai kaya hai te ba ko adu gi ne pakta ba doi na sa ko adi am ngai je ado Sandra na khoi gi matam sang na ko tungoi na khoi fashion gi lamsida promising amtang tawpiramune khoi viewers sing sida matam sang na mathang kaya am tawpirakhini ha bagi gen adi ana viewers sing ta bizaning ba kai hai ka da adi as a model amo ina ko matam sang na promise tawbiramo ba khoi si am saying na khoi promising stars khoi platform macha am sanjabani young stars sing gi damakta support tawjabane ba aduna khoi gi as a model amo ina khoi gi Sandra so promising am tawbiramo hai ana Manipur da lei ba miyam da matam sang na mayam gi seba to bangam jagi amasung ahalaman agi iti oza guru mayam bu phasana thaksi kaksin aina respectful oina mokoi bu ikai khum kai hai ga da price ikai khum na ba utlaga adum haidi mayam gi seba to bangam jagi na hai sir
madu mapasungam baso view TOMTV na matam chuppada wish tawjari Sandra da ko al Sandra ko yam sunungai alo Sandra gi isai sa also yam je alo se koi Sandra na ga chatpa se koi walk se duki mati yam na phase adu ko adu su chawagi ta ja du mafam si di phangzadre adu gi nungai ta ba mayam su leje ado Sandra akoi koi gi as a koi qualities as a model mo and the adu chambi ga dobne high gre ko adu bo mai gi koi gi tips khat lai bidoi ne ba trans women amna akoi gi nupi manaba model gi nupi manaba de mathakta amu model gi mai gi body gi mayam ama song lai biri ba masi Sandra na kamai tro hotna bigi adu shindu su katang share tawi I say transition it pura fully transition it out doga chahi khara gi mamang da hormone replacement therapy tau zare how say the female hormones chai doga testosterone blockers chai adu gi mathak dai topa surgery macha khari tau zare aduga ai chahi ama ani se da sex reassignment surgery tau zage na plan tau zari aduga model ama ai na maintain tau zabase adum diet se phasana chai duga ai gym pura gym na trust cardio chain ba khot pase dum 50 minutes 40 minutes dum tawe aduga every day adu maramrak ta ai sang da bakanda taw da bas yawe da yam every day tawe gi gym trainer 9 thamjaye aduga diet ti dum phasana chai habidi ai am fashion week kum hadak fashion week loi ge ba ngai ri ba si matam sida ai adum tha amani di ai vegetable gumba fruits gumba adagi quinoa gumba aduma mangta chai haidi body maintain body is so important no idana modeling da de yam nuai je khamda ba kya ma koi khamja hore ko Sandra de ge ado Sandra khoi Manipur da matam khara khoi lebirami matam da awi Sandra da pibirak ba khoi respects iram dam jiga aduga somna kanda na kamain tobi haidi khoi trans women am ha da respects pibi trans women ma oina sna ta model ma oina ka ai se Manipur de kya su khangna de id kya su lai tre ba thaina de tawzar me duga khoi ki trans model gum se kya support phang da ba How's world gi oina di trans women gumba modeling se yamna inclusive oi ba da ki all types of gender and sexuality se loin embrace ta oi ba fashion industry se da hoi Manipur so khar credit taure duga Manipur da ethical fashion event kaina sin ba adu thai adi matam da mamang da sin ba du da transgender model gumba support ta bagi event kaya ma di lai re adu tar ga su mi sing sina trans model haira ga dum kitang model to ba sing da gi kitang ta na dum yeng bi ba do adan tawe ado mapan am da thopa kan da di supermodel me am go walk to min ba di chapman na treat tawe haidi yamna friendly oi ba da ki chapman na thambi ba do position do adu oina khar khena ba kitang di lai aina Manipur da khar lai bagi wat bagira di khang matam matungina ahongba nai ini ko hari matam amada di wakal da lana khona khana ramaga su hojiti magi family background tu support tongri sumaina chapmana na khoi gi ram nam da lai riba mioi singsina su hojiti yamna nushiba yam support oina loina sto video ko adu yam nuai jai makha ta jara poina khoi TOMTV se Manipur ke first private satellite channel le Tata Sky da 1973 channel da uba khong video ko adu mapalam da so na mana le video happy di Sandra se khari phau bi ge I'm harawe because I have so many friends out there makhoi yeng ba phang na ba harawe adu hojik makeup sida akhoi studio da lengjal le biri thamoi da di kari phau bi kari haibe ni ba le madu so share studio da lai ba sam harawe smaina Manipur ki TV channel I gi friend gumba mayam da saina hire ne I have an interview today in our local TV channel kaina imana bi dum hire nga city adam harawe saina to bi se interview am platform am bb ba se so exposure ma khana mane ba gi haibe di ena smaina interview se tawra mayam Manipur da hena expose to but hena khanga ba doi to I guess exposure so ba mani hena khale sigi interview se se gi platform a choban amani hena lau jai na yam nuai je thagat chari Sandra na ada akhoi model gi lam ta su lai biri ado khoi iram dam gi oiba khoi gi nat gi oiba culture gi oiba sidi khoi sogat pi bra sogat pi gadra kamai to bini saugat le amna import culture saugat isagi culture khang masak tak pa sam important oi memang da thok pa da ka ai Manipur da gi ne adune na tak pa sam important oi ha ba ai bedi firon sina so yam maroi ba role ma lawai ba aduna ai adum function thok pa oi ro to ro ai adum Manipuri gi dress adum sechai kholle
mayamna adi akhoi di am se unique oi ba traditional sam phazai na sa haina ba aduki yam thaga chari khoi Sandra da sigumba wakhalon mayam ama khoi chenbiram ba se haiding ai tana khoi punamang asu am chak thok chaba phauze Sandra ado khoi matam si amna khoi akakna ba matam oijabana Sandra dagi khangjaning ba adigi khoi birasing da su kudol tamjaning ba se wat hawra loi le hodore mathangi amuk kudong chaba khoi logjaraga makha ta na khoi birasing da kudol tamjage adi miyobe ki punsi pungkhai da tangkak ki wari se loi ba nai dam ni ne ko khasi khasi tang khanggat charaga wari sanajabni yam nuai jai Sandra ngasi go na di matang ase Sandra dagi su kai na bagya thangjari thank you once again Sandra viewers ngasi gi oina di promising stars kudol tamjabagi tanjami ku basida loshinjare mathangi episode ta anobo guest budun laksaki numitu phawbodi pungpham tu phawbodi akoi punna amuk ngai minasi arobe oina amuka suhana kaina ba yathang thank you so much